Skozi čudežni gozd vas zapelje prav poseben vlak. Na postajah se lahko prepustite svojim sanjam, zamislite nad željami ali pa se za vselej poslovite od slabih besed in misli. Za vsakim grmičkom se skriva novo gledališko, cirkuško, lutkovno ali glasbeno prizorišče. Festival Histerija je nastal kot nadgradnja glasbenega tabora Etnohistrija, zato se mnogi v Slovenijo vračajo že vrsto let. To change my musical life a little bit. And so yeah, I came back because you're surrounded by some of the most amazing musicians I've ever seen in my life before, and you're playing together in a group of 100 people, and then collaboration is amazing. Udeležite se lahko različnih ustvarjalnih delavnic, ki so tekom dneva posvečene tudi najmlajšim. Festival je izjemna priložnost za izmenjavo znanj in navezovanje novih prijateljstev. I'm the leader of the Buto dance workshop. Mainly you will use your rich imagination. What you imagine. And then this imagination you can tell to your body. And the body interpret. Well, I'm attending the dance workshop here, and we have a performance tonight and tomorrow. And I like it so much. There are fantastic people here, really. Eden za drugega delamo, kar pač lahko naredimo. Eni pač pilamo, drugi pač delajo, drugi kopljajo jame, nekdo pač dela normalno delo. In mislim, da se ustvari neko zelo posebno vzdušje, v katerem se res vsak obiskovalec počuti izredno vključenega. Ko se nad istrski gozdiček spusti mrak, postane dogajanje še bolj čarobno. Doživite ga lahko še danes in jutri, vse do zgodnjih jutranjih ur.